Munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni athiite na mbere na ndumiriri yake kuri bururi wa Gema ati no nginya metikire kunyitana na kwaria kimwe kuona urumwe wao niguo hinya wao. Niho muno haha mudigakorane kiuga tondu ni turenda atongoria meciragia uhoro wa nyumba ino itu katiguo na andu matangireka andu mahatiririo na andu cira wa nyumba ino itu ugicirwo mundu rikoragwo ri mwena wa andu aitu na ningwenda njokerie Seneta Murango ngatho muno nake onake ni njamba itu ya ruriri. Akiaria ari igongona-ini ria kanitha wa Pefa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga, Gachagua oho ni oritie Gen Z guteaniria mirurungano kuona kuri na mikora irehithania nao na gwikira maroro ma kuiya indo ciene makihithania na Gen Z. We want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with the criminal intent to steal property, to destroy property. Na sasa ni jukumu ya wabunge wakipitisha yeyote yule waziri wasikize raia kwanza. Si mambo ndio hayo? Raia wakisema hivi msitake tuende maneno ya reject finance bill. Msiseme tuseme reject sijui what. Wakisema reject hiyo muna reject. Ihinda-ini o riu Rigathi akihinyiriria bara ya kuhurana na njohi cia ibango ndithirite ya tira guku akiuga gutiri watho kana thimu o yothe kahuru kuma na iguru iria kurugamia mihango iyo nginyagia njohi ino ihuke kaimana. Tuthie na mbere na kuhurana na njohi ya ibango tuthie na mbere njohi iyo nira tutwarite uru imwana citu irakomaga mitaro ukona kimwana kiega kina hinya kiikitie kairitu gathaka kiorire njohi-ini muiritu akomete gitanda kimwana giakoma rungu icio ni mukati orimu no kuma riu njohi ino yathira twamithondeka ri ukona na kene methambire ni atheru ni ega. Muthia munini wa president ni oritia Kenya kunyitirira thirikari kuona iri na wira wa gukinyaniria motungata maria muingi urabatara makiria hari kunyihia thogora wa muturire. Let us not be negative throughout. In the midst of all the challenges, there are few good things serikali imefanya. Si ni kweli? Tukiangalia mambo ya walimu, tumeajiri 56,000 teachers in 1 year, kitu ambaye haijafanyika katika Jamhuri ya Kenya kwa muda mrefu sana. Aritie o hindi ya igongona ria gukindira muthikabu Samuel Kirimi ta muthikabu wa gicigo giki na kwamurwo kwa atungatiri angi 33 handu-ini ha Inooro TV Njitagwo Ikua wa Boshi.